Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu zong te in jawain chibai kan buk thau chewa voin hi kumsang ni somni pali January ni somle pasari ania chung kolama rokhol na lian tak kan nei wangin chanchin tharpo kanron chunjam mai thailawa tuntuma hian Israel Palestine Hamas hote indona chungchang le he indona na ngong Middle East sa thilthleng lian tak mai oma chung ta chu tuntuma hian kan thlir ho thuak don ani Israel Palestine Hamas hote anin doutran tiratang khan voin hi nizale pathumna anita UN le khovel ramsang ten Israelin Gaza operation akalpui mek tan chu demhlema sela Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israelin kanthiltum Gaza kanhlan chu felvek malo chuan he indona hi Israel chuan top san atum don lawani ati tichuan ni janlama po khan indona hi vung takin kalpui chun jomzel ania nijana Israelin ground offensive akalpui wanga indona Hamas hotenena inka tonna achhowang hian Israelin sipayatana akaukir reservice jingami mi panhi ta chuan nunna anchan leta heiwang hian Israel sipai Gaza indona wanga nunna chan chu anpun belleta Gaza Palestine Hamas hotenena anindona wang hian IDF noya reservice tren khatten anturna sabik lea IDF sipai nunna chan omto jongjong hi voin thleng hian mi jasom kole panhi zat antlingta ani Gaza hian Israel sipai Israeli ground troops tachu Hamas hotenen nasatakin anin kapa tichuan hein kana lian tham tak maya Israel sipai nunna chanta ta hi 87 Battalion 14th Armor Brigade mi Sergeant Zacharia Pesach Haber kumsam thumle panhia upa chuan nunna achana heibaka hian 87th Battalion mi tho 14th Armor Brigade mi Sergeant Major Yarkat kumsam thumle palimi chuan nunna achan tabok ani hetianga Israel sipai tele Hamas firfiak polte groundna nasatak maya anin ka chiam na hun hi Nodan Gaza Gazarambung tren marlam panga ani heng Israel sipai nunna chanta panhi baka hian Gaza marlam panga anin kana hian Israel sipai jingami liamna taktur hanam nualani ti The Times of Israel chuan han report bok Israel media trend khatten report an pek dan chuan Gaza marlam panga hetianga anin kana mun baka hian Gaza bordara nasataka in kana achok boka heng in kana mun hiya hian Hamas firfiak poljingami henge mazat chu ka hlum ania masa Israel sipai lama nunna chan hanuma wang hian Israel sipai thinrim hian natakin anor chunjama Hamas hotahi nuaidar ania helai huna anin khorna mun tranga trangin chuanin IDF tachuan antan muntahi tichiat sakin helai area hi anlu zui ngal ani voin khan IDF tale Sinbad Security Service tachuan joint statement antichuaka heta hian Hamas hotahian Gaza hian indona athentran tiratang khan Hamas firfiak poltale anmani zomtu helpol chikrang tachuan in pen nale tombona tan West Bank chu anmangta Hamas firfiak pol commander tam tak tachu occupied West Bank lampanga lutin helai munatang hian operation hi uncontrolla Hamas firfiak polte chet dan tur chu control trin anitin anpung jara tichuan IDF Israeli Defense Force tale Sinbad Security Service tachuan West Bank lampanga joint operation anai chunjom veta ani he operation hian IDF tale Sinbad Security Service ta hian groundna sipai tirlutvak lawin nablus khopui chungle ache vela firfiak polte chet velna le in humhimna tana han biruk na mun trang tachu tarketa na in drone strike hi ankalpuita IDF tale Sinbad Security Service ta hian tarketa anvanaiber hi firfiak polte anchet velna mun puiber West Bank ka main terror cell tia ansaichu ani Hamas firfiak hote Israel ramchunga ronluta nikum October tha poikhoina lian tak mai anron neya mopur tu le romhanna siamtu ta jingami le kumdanga po Israel ramchunga poikhoina athlena pianga chung thila in nam hnoina lo nei vezia thin
Hamas ho planner Abdullah Abu Salal chu an main target ani thu an puang jar boka ti chuan beipui thlak na hi kalpui chhun zom ani ta naplus le ache vela firfiak pol ta chu nasataka nuaidar ania Israel sipai ta hian an main target ber hi umzui jalin drone manga strike an nei na hnuwa hian ground troops te an lut zui ngala ti chuan in kana athleng zui zela Hamas firfiak pol ta hian lokablet vezelin in kana achuak zeu zewa he in kana chuak awang le Hamas soten an lo beile ta wang hian Israel civilian panin liam an tur bok ani hetianga in ka ton na hau tak tak mai hathen nuwa hian IDF le Sinbet Security Service ta chuan voin lama joint statement hanti chua chuan nablus khopui chung le ache vela hian Israel ka poi khoina le Israel mi thi na tam taka in nam noi Abdullah Abu Salal chu tha ani thu han pung jar ta ani Israel media tele khovel media sang ten hetiang hian report an pek mek lain Palestinian Red Crescent ta chuan report anron ti chuak veta nablus khopui chunga Israeli drone ten strike an nei wang hian drone strike an nei na huam chung area zau taka hian civilian poi sailo mi puiten nunna an chan nuala mitam takin liam an tuarani tin an puang jar boka heibaka hian Israel sipai ta chu nablus khopui chunga hian ronlu zui ngalin poi khoina anron thlentira balata refugee camp chunga te an lut boka hetianga Israel ground force te an chetna wang hian civil mi tam takin liam an tuarani tin Palestinian Red Crescent chuan an report ve thung ani Israel media diha red chuan report an pek danin Israel sipai tele Hamas firfiak pol ta hi Gaza chungle West Bank ka chau hian hanin kap lawa Gaza border Israel am side Israel ram chung lampanga Hamas firfiak pol ta ne na hanin kana lian tham tak mai hi nizana khan athleng thut mai boka hei hi thilmak tak ania Hamas ho te hian engtin nge Gaza bordera Israel am side a hian ronluta hetianga in kana hin cho chua thai ti chu chiang takin hriat thai ni lo ma sela Hamas firfiak pol ta hi mi puinu nau zinga in phum ruin Gaza le Israel in rina border Israel am side a hian buaina ron siama in kana ron chok chok thai ta nia anrin thu an soilang bok Israel sipai ta tan hian anram chunga poi khoina thleng tur ven him hi a hau tak len in diharet chuan an reporta a chan chu Gaza hi tuipui kamlama om hania ti chuan Israel ramin akwal khung chunga om boka Palestine ho an chen tamna occupied West Bank ka ro chu aside le lamdai Jerusalem atanga lavak lawatangin ain trana ti chuan Gaza le occupied West Bank in kara hian Israel ramzal takmai chu aum tani hetiang hi ani wangin Israel security le intelligence agency te thlema sela Israel poi khoina chance thatak tak mai Hamas ho te hian an nei pha ani heibaka hian Israel le Lebanon ramchu Southern Lebanon lampanga in riin border an nei boka ti chuan Southern Lebanon a hian Hezbollah firfiak pol ta chuan Israel mar lampanga mipui cheng te ronti buain voitam tak poi khoina anron thlentir towa hetiang hian Israel chuan ramchung muntin maya ven himna khau taka akal pui atulta heti chung hian nimina khan Lebanon bordera Hezbollah hota hian Israel marlampang rambung thren Northern Israel lampanga Israel am hoin rocket le missile mangin anon beile ta IDF ta chuan hethil thleng chana tur hian nizana khan Hezbollah ho omna mun Southern Lebanona anin khorna mun sang te Lebanon bordera military base mun thren khat ta chu anvan noile ta Israel fighter jet ta chu thlok chokin air strike hlom takmai anvan ai zoi zoya ti chuan Israel air strike hi ronchun zom zatin tank le artillery te anlu zui ve ngala Hezbollah ho te infrastructure le building tam tak ta chu tarkatin anvati chet sak bok ani he operation chungchanga hian Israeli Defense Force ta chuan thuchua an siam zui ngala Southern Lebanona Hezbollah firfiak pol bordarom ta chuan Israel tana poi khoina lian tham tak thlentir tumin missile rocket te kanram chunga anon kapluta
hemi chanlet na tan hian Israel chuan he operation hi akal puyani tin an pungzar ani tichun Gaza Strip le West Bank ka te Lebanon border vela te silai puakri hi hriat tur om chun zom zeu zeu ranga hetianga Israel aboi mek lai hian Iran le athurol pui ramthan khat te baka firfiak pol than khat abik takin Houthis rebel so Yemen ram chungami ta chuan poi khoina thlentir turin antana sumdong long ta chu kuthak noina tan halo mang ve deuh rang boka hei mai baka hian Iran Revolutionary Guard Corps ta chuan Iraq ram chunga helpol chi hrang hrang te mun ma chu kan bayani tin han pung zara ma se Iraka US sipai te mun ma an bayani zoka hei wang hian US chu athin rim hle Iran hian thotan jan tlai to tak maya khan Iraka US consulate compound chung chu missile mangin han kap ngot maya helai buloka hian Iraq mar lampang rambung thena semi autonomous Kurdish region awma tichuan Kurdish region chunga hian helpol chi hrang hrang anomani tin Iran chuan hanpung zara Northern Syria marlampang rambung thena extremist Islamic State group tanena inzomna nei anomani tin chungmi te mun ma chu Iran hian anbayani ti anpung zara mase hei hi thilthandan diktak chu ani chialawin ahriata Iran Revolutionary Guard Corps chuan Kurdish region chunga hian hengmi te beinatan hian precision ballistic missile som pakhat lai mai an kablutani ti anpung zara mase hetianga Iran Revolutionary Guard Corps tan hanwa bai mun hi Iraq ram chung ania heibaka hian Israel Mossad hoten US thazar nuaya Iraq ram chunga hian Central hangin intelligence agency ta chuan chaktakin na an thokani tin an pubok mase Iraqi official ta chuan hein puna hi dot le thudiklo hulhualania Iraqi security advisor Qasem al-Araji chuan voin khan Iran Revolutionary Guard Corps ten until claim hi thudiklo hulhualani tin apung zara Iran hian ramdang tetana poi khoina lian tak athlentir zoka United Nations Security Council Iranian aggression tin Iran chuan kanram chunga ballistic missile som pakhat lai mai aron kapluta hei hi min bai masak na le achema sazoka Iran chu atang tani ti nem hetu ni tin Iraqi Foreign Ministry chuan statement thelutin anzol ko zui tangal ani Iraqi Foreign Ministry hian ansoi zeldan chuan rong taka Republic of Iran sovereignty zalo na le dan bo chiat na lian tak mai chu Iran hian akal puya anram thenom telaka chet dan tur chungchanga UN principle tam tak chu Iran hian abo chia international law abo cheboka hetianga missile tam tak mai kanram chunga aron kaplu dringot mai hi Iraq mi puitele Iraq ramtana himlo na lian tak mai ron thlen tunia heiwang hian Iraq chuan hethil thleng hi angai jam don lawani antibo amalok khan Yemen ram chunga helpol pakhat tun naya poi khoina voitam tak thlentir tu le sumdong long te thlenga khoi hrelo tu Houthis rebel so ta chu Iran hian missile tam tak mangin hatran puyani ti anlong huchuak towa heiwang hian Iran hian danabo chiani tin UN nena hanjol ko baka US le athurol pui ram hrang ta chuan abik takin Yemen ram chevel Red Sea Houthis rebel so ten sumdong long telaka harsat na ansiam fo wang hian sumdong long te zalen taka anvei wa thaina turin rule of law nuaya international water saniangin ven him ani thaina turin freedom of navigation chu nazok le ulukzok kin kalpui chun zom ani donani tin anlo pungzar to bok ani heti lai hian British Maritime security firm pakhat ambri chuan thuchu ansiam zui veleta container ship engemozat chu southwest of Yemen atranga mel somvel zatahla anom line ti buayani tin voin khan hanpung zara mase hetianga Yemen ramchunga Houthis rebel souten heng sumdong long tati buaina tan hian longleng chikhat pathum zat mai han manga longleng manga Houthis rebel souten sumdong long te an bailai hian unmanned aerial vehicle tepo an mangtelani ti anpung zara tichuan Yemen longchol mun dupa patranga hlalo taka heng sumdong long te hi andang betme kani tin an reporta Reuters news agency chuan hemichung changa report an pek dan chuan Houthis rebel so te hian dang betin
an pan tu lam hi pan lei theilawin an siam meka ma se chiat na lian tham thlengero chu om lawa longti chiat le longan ha thok tu nun na cha ne mo liam tuare me po tun thleng chuan anom ri lawani tin an report bok Middle East Israel Palestine Hamas hote indona hian kai noi anga chotial tiala hemi chungchanga hian The Times of India chuan mei puilian takatranga mei sin mun sang akang kai jalang maya Gaza indona in mun sang let achua chojal na chan hi aki poimo takle indona boruak ti so sang chojal tu chu Iran sarkar te Lebanon ramchunga Hezbollah firfiak poltele Yemen ramchunga Houthis rebel sote annia tuna hian in nekton nale tharum manga in beiton mai tura in paisa bakin mun tam taka chuan tension sang tak nuaya anom chomeka Iran chuan anram le Palestine Hamas hotetana poi khoi zonga Muslim sakho betuni vetho sani Muslim anti bigte militant thote anchet chua thailo na turin ven himna akalpui meka hethil hakalpuina hian poi khoina lian tak tak athlen tirta Iraq ramchunga achet na po US le ramsang tethin ati ur letoa heti chung hian Pakistan ramchunga Sunni Muslim ho militant group pakhat Jais al-Atte targetin drone le missile mangin aronin rolleta tholenit lailam panga khan Pakistan ramchunga Balochistan province chunga hetiang hian operation Iran hian aron nei thuta Pakistan sarkar nena hriat tirna apelok lo boka hetianga Iranin Pakistan ramchunga missile le drone manga operation aron nei zui tak thutawang hian no pangpanin nunna anchana midang pathumin liamna tak antur bok ani chetop khoka chuan Iran le Pakistan hi lungrol taka trangdun turangai ania mase Pakistan Foreign Ministry chuan thuchua ansiam zuya Iranin kanram chunga barakhai tak maya strike aron nei hi danbo chiatna ngaijam thaimia lo ania hetianga Iran aron chetawang hian kongtam taka ngong anei dona bilateral trust santi rampani te in hriat thiam tonna le in rin tonna chu nasataka ati chiat baka Pakistan sarkar chuan hethil thleng hi adem tak jatani tin Pakistan Foreign Ministry chuan thuchua ansiam zuita ani Iranian state media te chuan Pakistan ramchunga Jais al-Ad ho main base patni chu an targetani thu anpung zara Iran Revolutionary Guard Corps tia ansoi Elite Revolutionary Guard Corps tia ansoi bokten Syria le Iraq ramchunga target big naya mission anzofel nuwa chumi bozui na turatan chuan Pakistan ramchunga heng Sunni Muslim te umzui zel hian Pakistan ramchunga an main base panhi chu targeta nain an beizuni ti an pongzar bok ani Iran sarkar chuan Pakistan ramchunga hetianga an chet chan hi an soizel dan chuan December tha khan Iranian police station chu Pakistan ramchung Southeastern province Sistan Balochistan muna in kulte Jais al-Alte hian Iranian police station chu anlo beitoa hein beina hian Iranian police officer som pakhat ayatlem lovin nunna anlo chantoa khatianga Iran poi han khoi nuwa khan Iranin nataka achan let masak berna anitin Iranian Interior Minister Ahmad Vahidi chuan hapongzar bok ani Pakistan Foreign Ministry chuan Iran diplomat chu samon pein hetianga anchet ngot mai chan hi in soifia turin hankowa heng rampani Pakistan le Iran te hi ramin thenom relation thatak naya om thin ania masetuna chuan serious takin bomphumru kangmain anin kara khikak zau tak asiam ta rampani te inrin tonnale confidence anai zongjong te chu nasataka ti chiatin aumzuita ani heiwang hian Pakistan chuan hethil thlang hi lo thai loin adau dalani ti anpongzar bok tichuan Pakistan Foreign Ministry chuan thuchua ansiam zui jela anthenom Iran chet dan chu dan lawa chet na ania in biak po na thil chi sang amma kan lo nei to Pakistan le Iran in kara communication channel sang engemozat chu ti to pani tin anpongzar zui bok India media trend khatta chuan Iran le Pakistan hian border kilometer zakwa somngale pakwa jata thui chu anin ser tona
Iran hian athil tumber chu Sunni Muslim militant thote aron tarkata che Muslim hote Norbea anom mek chu angai thailo nia an hriat thu an soilang boka tichuan Middle East Israel Palestine Hamas hote indona chuan ngong anei zau tiala Asia khomwal pui aron thlengta Pakistan nena border in Serton India tan po ahim ta chialawa India hi engtika nge aron kangkayang ti hi zona lian tak om thei ani tani tin Jakran English chuan han report bok ani engponi sela Middle East boina hian zunga kai thukin khovela ramthrang thrangte akang kai zela World Economic Forum po nasatakin soi ngin ani chomek zel boka khovela war analyst thiam tak tak tele expert te point Iran hian engem nge tuna hian hakhel tran mek ti hi hriat thiam a harviawani tin Sky News sin soihona discussion han naya po han soilang bok ani